Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin, papagayam. Inta ibasa, ti umuna a Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 13. Dadaulan dapay, ti tiyempoda, amamalay-balay. Saan la aday ta? Masursuro dapay, ti agbalin, amanarsarita, kan manakibiyang. Katsawan dadagiti banag, adirumbeng, asaritaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Kung naklakit din, awan kadwak naglaba ita diti paglalabaan. Day off ko ngamin manang, isong aglabaa. Ayan, Wen manang, imbes nga aginanaak, aglaba ti aramida. ay, wan gayang. Amom di karuba may alakay. Ni Manong Patrick ka di? Wan, Apay manang, ada ka no babae na. anya? Laklakayanan, nga mahilig pa'y matlagayam. Katno at dan apo ko na dayjay. Ay kat adun adan sapayan apo ko na ititumang. Ay, kababain man ti kasta nga aramid. Sapay pastor, di inauna nga anak na. Kasta ka di, manang? Ngam oray dayjay kat mahilig samot iti chicks. Anya? Angam di mo la ibagbagan iti sabali Duwata laeng ang makaammo iti daytoy. Nasayatan alpaskan ang naglaba matay. Ay, wen tatang. Kat, kumusta nga ni baby? Pinakan ko, hanggang kayat nan sa tagdeday. Ay, mabit lang nga ro ta itimplaki ti gatas na ha. Sino aya di kadwam ang naglaba? Diyay man karo ba tayo? Ni Manang Tessie. Di chismosa karo ba tayo? Nagado nga ro ti amo na nga istorya. Ado dagiti istoryaan na dumaduma at tao. Ay naanak ko, kat no namin adon anay barangay day di ababae, gapo iti kinachismosa na. Ay, Di mo amo day ta, takanayon mo't nga awan ka dito balay. wen nga ro tatang. Ta syempre, diyay trabaho. Ala mo ni baby ta pasuswag. Sige tatang, agyamanak. Baby, oh my God ha. Uy. Ay na. Naragsak ti baby ka. Itay pa nga inururay ka, mare. Apay nga ita kalaang. Ay nakat inlepas ko pa'y mati trabaho kaya balay mi amare. Nakita nga rin nga aglablaba ka, itay. Wan gayam, nakitam ka di kadwak ang naglaba. Ni matit day jay, Wan, ay na. Garangganjang dayjay. Anya? Wan, garangganjang. Apay anak ko nam tikasta. Kat no rin nabii arumwar, parbangon na no sumangpet. Aya? Wan, mare. Adamat baby na. Wan nga rod, single mother. Kasta gayam. Pinanawanan ajay lalaki, garangganjang mo't ngamin. Bilibak at talaga kan ka, mare. Nagado ti ammom nga istorya. Ay katuwan mare. Mala, umay ka nga rudan. Takabayatan ti panagchismis ta. Agtong iktapay. Ay, kayat ko unay day ta, mare. Ay at talakan baby, sumardeng kan. Sumangputan ni mami. Mabasak pa'y tata. Ay unti siya Agsangsangit mo't day ta ubing. Apay aya. Kailiw na ti inana. Ay, napanan na aya ngamin. Nagtrabaho. Anya ang klase at trabaho day ta. Rabi no pumanaw. Parbangon no sumangpat. Pudnon sakit di jay chismis Magapamanan ay Tessie. Di talaeng. Imbis nga si kaswam dagiti anak mo, mapan kagat makichismismisan. Di nakman bibiyangan. Amom, awan maganap mo iti dayta nga aramidam. Pirjam lang ti pada matao. Daytoy laang ang tiliwliwak. Tamanipod nagasawa ta, puro tuok, timpapay mo kanya. Anya? Nakaluto ka ka din iti pangrabyan nyo. Nilakay ko taglut-luto no kastoy asabado, mare. Bagkapay Pakanan ng tumutan dagiti anak me. Talaga gayam anasingpot ni kumpare.
Padasan na ti agsadot-sadot tama outside di kulambo. Lumabasak pay. Oh, Matet, papanam. Ijay man trabaho. Aya? Agap apuraak, tani, maladaw akon. O sige, aganad ka Agyaman nak. Mapan agtrabaho, itirabi Kunak tumot ken ka garangganjang day ta babae. Kasla kayat ko napat yun Pangalaan na ngay kumati pangbiag na iti anak na. No saan nga garangganjang. Sa bagay Agin didisente. Garangganjang mo. Kunak man no nadalos dayjay a babae. Ha? Samot gayam. Ne, madamamot ti walis mo, Matet. Ay, wen manang. Awan ka di ti sarak mo ita? Nasukatan ti day off ko. Kasta aya. Wen manang. Ay, ammo. Nakitaray mo't gaya man di balasang ni Andoy. Ha? Tumboy ka no, tinakitarayan na. Ay, unay mat daytan. Kababain niya. Sapay nagpintas a balasang. Wen nga rod. Uy, nagpintas man day ta kwintas mo. Ha? Ay, kwa manang. Hulugan daytoy. Nangina siguro day ta niya. Regalok mat iti bagik. Ta birthday ngamin. Ay, kasta aya. Ay, happy birthday Thank you, manang. Ay, wen gayam. Umay kayon to inton Sabado. Taag merienda tayo. Apay, kayat mo ti mangan ti sagana ti garangganjang. Manjak Agraraman tamot una yun, ano kasta? Dagiti matlaeng pada na agarangganjang ti kadwana. Ay kat sigurado day ta, amare. Ay kat mapantayo matlatta tani. Birthday na gayam ako nam. Hay, Jack la kayat. Garangganjang tumutlaang. Ay, saanon? Happy birthday, Matet. Ay, agyaman ak, ma'am. Mala, agtugaw ka. Tadala kayat ko alawlawagan kan ka. Ne, anya day ta, ma'am. Seryoso abanag da ito'y, Matet. Ha? Ada ngamin na idanon kanyak adamag. Amakiliv-live-in ka kano. Anya? Ay, ma'am. Awan kinapudno day ta adamag. No kasta. Chismis laang. Wen, ma'am. Kasano ko maamakiliv-inak? Kadwak datatang kanti anak ko. Ay, kunakon kat at chismis laang tinaidanon kanyak. Ado talaga dagiti panang perdida kanyak, ma'am. Ay, talaga asaan dang agpatingga. Tinapatag at nalinis ti konsensyam. Kan saan apon no dagiti naidanon kanyak. Talaga, ma'am. Aklonag, may saka single, ma'am. Ngam jakon kayat anayunan day ta apa nagbiddot ko. Mamati akan ka, Matet. Agyaman ak no kasta, ma'am. Tangay awan ti sarak mo itay ti trabahom anak ka. Mapanak man mo't makimiting di ta barangay. O sige, tantang. Siyak pa'y lang ti agaw awir. Sige, tani. Nakababain no jak makimiting. Wen tatang. Malang aron. Innakaw. Ay, tatang. Simbangput kamot gaya man. Husto-husto. Nakaluto akon. Mangantayo matan. Kat, kumusta nga iti meeting? Mayat anak ka. Hanggang adda na amuak. Ne, anya day ta? Chismis na kagayam day dya atisay. Ha? Komporme ti iwarwaras na kontra kan ka anak ka. Kas kumaiti anya. Ay na, may saka ka no a babae ang nababatitayab na. Anya? Hindi pa'y lang hamin. Binagbagaan kan aliklikam day dya a babae. Unay matan ni Manang Tessie. Gapo siguro tarabii kang agtrab-trabahaw. Anya matan tikas dyan nga aramid na. Ay, ipabarangay kun saa. Saanan, tagululaang dayta. Di lagbain. Iso ka no asaan nga imay idi birthday. Tadagiti ka no sa nga ilaym.
ket dagiti babae nga agpapay iti club. Anya? Makitam itan ti kinachismosa dayja a tao. Wen nga ro tatang. Jack laim pagarup. Liklikak man langan dayja babae. Kasayaatan dayta nga aramidem anak kaw. Wen tatang. Kan talaga aliklikak. Tadumat dagiti na ibagbaga na kanyak apam madakas kadagiti daddo mapay asabali at tao. Makitam ti kasta nga aramid na. Pag-aapain na dagiti agkakalugaran. Apay ni, asabalin ti pagnaan ni Matet no sumrek iti trabaho na. Mabainan taam mo tayon ti sikreto na. Kasta nga ta? Sikaman mo. Maamwan ti amin amay saka a babae a nababati tayab na. Ay, syempre, no siya akat babainak. Iso nga rod dayta. Amo tayon ti sikreto na. Di nan mailimod pay. Amo mare, di ka aruba mi alakay. Nang itaray mo't gayam iti teenager. Ni, baro a chismis dayta Wen mare. Sige man nga ron. Istoryaam man kanyang. Di daklat ta sardengan nga ichismis tatang. Maumadan tulat ta anak kaw. Uray la makadandanon iti opisina mi ti panang perdida kanyak. Bye-bye amida. Di mo sayangan ti oras mo kadagiti kakasta akita ti tao. Saan mo't kit di tatang? Ay, ado ti rumbang nga aramidag. Saan kat aday ta makichismis? Laglagi pom daytaw anak kaw. Awan ti sirbi dagiti kakasta a klase ti tao aday ta lamang pirpir di iti pada dati amuda nga aramiday. Sa bagay, pudno ta ko na yung tatang. Mare, amom ka din ni Matet. Anyaman yun dayta chismison. Amo mare. Tesi? Amom? Mapukaw ti respeto kan ka, gapo iti kastang aramidam. Anya? Apay, ti ko na manang, jak amo ti ibagbagam. Akas laak may sa akalapati anababa ti tayab na. Umay kay di opisina mi. Tapno maamuam amay sa a call center agent. Ha? Call center? Saan nyo akabailan apirjan ti reputasyon ko, nga oray pa'y anya ti aramiden nyo. Tanalinis ti konsensya. Awan ti mading nga aramida. Ada ka matgayam diti balayo, mare. Wanta, aggardinak man maray. Ni, itaman pa'y? Imbis a makichismisak, hindi agarami daklangan iti nasayaat para diti balay may, para iti pamilyak, maray. Iso asika, kastamot ti aramidem, maray. Ingkamot aggardinan, tapno addanto ti maapit mo. Saan tayo nga itulok, at ilapayag tayo, ket agbalin a basuraan. Dagiti nalalaing at tao, saan ta kaya ti dumngag iti pamadpadakes. Gaputa amuda, apang padagsin laang iti sakit tinakam. Narigat de amom amin abanag. Iso ano chismis ti pagsasaritaan. Ingkay liklikan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.